محمد لدنیا درومی جهان جاڑی زمکا جاڑی غرونا جاڑی اسمان جاڑی محمد لدنیا درومی جهان جاڑی زمکا جاڑی غرونا جاڑی اسمان جاڑی جاڑوی مرغان دیونو پوکا خوکی جاڑوی مرغان دیونو پوکا خوکی خاندان دی نبوت پو ارمان جاڑی زمکا جاڑی غرونا جاڑی اسمان جاڑی محمد لدنیا درومی جهان جاڑی زمکا جاڑی غرونا جاڑی اسمان جاڑی حسنین پنارو غلبلو حسنین پنارو غلبلو فاطمہ پوچھری چری گریوان جاڑی زمکا جاڑی غرونا جاڑی اسمان جاڑی محمد لدنیا درومی جهان جاڑی زمکا جاڑی غرونا جاڑی اسمان جاڑی دی حضرت علی الحالا خبر ماشی دی حضرت علی الحالا خبر ماشی صدیق جاڑی عمر جاڑی عثمان جاڑی زمکا جاڑی غرونا جاڑی اسمان جاڑی محمد لدنیا درومی جهان جاڑی زمکا جاڑی غرونا جاڑی اسمان جاڑی عائشہ چی معشوقات دی پاک رسول دا عائشہ چی معشوقات دی پاک رسول دا صبر نالری پو آہو فغان جاڑی زمکا جاڑی غرونا جاڑی اسمان جاڑی محمد لدنیا درومی جهان جاڑی زمکا جاڑی غرونا جاڑی اسمان جاڑی تنها ندی داستان پو اہل بیتو تنها ندی داستان پو اہل بیتو کورو کلی مدینہ پو سوزان جاڑی زمکا جاڑی غرونا جاڑی اسمان جاڑی محمد لدنیا درومی جهان جاڑی زمکا جاڑی غرونا جاڑی اسمان
ژاړي خوراک نه